želiš da učiš na steroidima, želiš da budeš izvanredno pametan, izvanredno sposoban, da ti samo nebo bude granica, onda moraš da znaš kako da iskoristiš, da kažemo, žive interakcije i žive grafikone, prikaze unutar Claude-a. Ostani do kraja videa pa ćete naučiti kako to da iskoristiš maksimalno za svoje učenje. Ćao, ja sam Borislav Vukojević na ovom kanalu AI Tata, na kojem se trudim da vam dijelim različite savjete vezano za procese učenja u kontekstu AI-a, pogotovo ako ste tinejdžer ili ako ste roditelji i želite da pomognete svojim tinejdžerima. Dakle, ako želite da naučite kako da iskoristite Claude da biste bolje i pametnije učili, onda morate da znate da Claude ima mogućnost renderovanja uživo različitih prikaza, grafika, HTML-ova, dakle različitih animacija dok učite unutar Claude prozora. Dakle, vjerovali ili ne, više ništa nije toliko komplikovano kao nekad i sada možete da se lansirate u nebo, što se kaže, u smislu učenja. Ne morate da zavisite od zastarjelih knjiga ili nečega što vam ne odgovara. Dakle, možete da pod navodnicima promptujete Claude da vam to na neki način omogući. Tako da ostanite do kraja ovog videa, u narednih 10 minuta ću vam pokazati kako to da uradite prilično lagano i bez potrebe za bilo kakvim eksternim alatima. Pa krenimo. Ok, dakle, evo nas u Claude-u da pokažemo kako rade ove uživo, da kažemo, grafike, workflowi, objašnjenja, dakle, čartovi, različite stvari koje rade uživo unutar vašeg chat prozora. Evo, recimo, ovdje ćemo, prvo samo par napomena, dakle, u smislu kako biste ovo mogli da iskoristite. Dakle, moja preporuka je da imate makar onaj bazični paket pretplati od $20, da biste mogli, dakle, imati makar ovaj Sonnet Extended je jako bitan. Mislim da na free nalogu imate 3 dnevno, sa Extended uključenim i generalno 3 prompta dnevno, tako da možete makar testirati, ali za, da kažemo, malo redovniju upotrebu, $20 nalog je sasvim dovoljan. Dakle, evo, recimo, ićemo ovdje i recimo, ićemo na našem jeziku. Objasni mi kako radi motor sa unutrašnjim sagorijevanjem. Sad ćemo vidjeti da li će samostalno prvo da skonta da želim interaktivni chart, odnosno interaktivnu mogućnost. Sad ćemo da vidimo, dakle, u smislu onoga što radi, mislim da neće. Sad ću vam pokazati kako to da uradite. Dakle, ovdje imate ključne komponente. Dakle, u pitanju su ove tabele. Sad ću vam reći, pokaži mi kako radi. Sad ćemo da vidimo kako će to da formuliše. Evo, kaže, osmislio interaktivni dijagram. Evo ga, ide. Evo ga. Klip. Vidite? Svjećica gore, motor radi, usisni takt, klip ide dole, vidite. Dakle, radi uživo i vidite, sada imate mogućnost upravljanja ovim, da kažemo, grafikom. Kompresuje kompletan sad sistem. Imate, vidite, kad završi imate automatski, a možete ići slajd lijevo desno kao da vi puštate animaciju. Evo ga, vidite, idete na auto i on ga mijenja, vidite.
Idemo još jedan use case. Recimo, zanima me kako se dobija to da balon sa helijumom leti. Prikaži interaktivno. Vidite, dakle, sad ćemo pokušati da dobijemo malo drugačiju. Evo vidite, piše osmisleno interaktivnu vizualizaciju fizike lebdenja balona. Dakle, ono što je jako važno da shvatite ovdje. Ponekad ili često će Claude samostalno da uradi ovo, međutim ne morate zavisiti od toga. Dakle, ne morate zavisiti od toga, nego mu vi napišite prikaži interaktivno, prikaži kao grafikon, prikaži kao algoritam, prikaži kao i tako dalje i tako dalje. Kao što vidite ovdje, sad vrši tu, evo ga ovdje imate uzgon, gravitacija i sad renderuje interaktivnu grafiku u ovom prozoru. Nekada je brže, nekada sporije, se zavisnosti od kompleksnosti, dakle, u smislu onoga što tražimo, da nam napravi. Kaže Arhimedov princip u akciji, gore imate balon, sile, molekuli, test, dole računamo uzgon, rezultanta, gravitacija, imate uzgon. Dakle, vidite, mnoge stvari koje vam možda nisu jasne, možete koristiti ovaj princip. Vratit ćemo se kasnije ovdje, ajmo mi novi. Napravi mi objašnjenje i interaktivni čart opšte teorije relativiteta. Naravno, ako koristite Opus model, onda možete dobiti još bolje rezultate, dakle, u zavisnosti od onoga što vam treba, Evo, kaže, interaktivna vizualizacija relativiteta sa animacijama. Dakle, vidite, prednost ovoga je što vam to renderuje unutar samog objašnjenja, unutar samog četa. Dakle, nisu odvojeni artefakti, nije ništa odvojeno, nego je sve unutra. I kada je strukturira interaktivni prikaz zaključenja prostor vremena, email ovaj nam gotovo ovdje, ovaj još pravi. Dakle, ovo bi trebali da koristite za učenje, da vam pomogne, pogotovo ako imate određeni input, pa vam je potrebno da to malo sebi razjasnite, napravite neki detaljan breakdown, dakle jednostavno da vam bude jednostavnije, da shvatite, možete ovo koristiti unutar Claude, dakle jednostavno u samom chatu, u samoj interakciji dok učite, pod navodnicima ponavljate, razgovarate, da dobijete ove interaktivne prikaze ili čartove ili sve što vas može zanimati. Najbolji način jeste da ako vam je ovo potrebno, da ne biste gubili vrijeme, jeste da pustite ga da radi, a vi se bavite nečim drugim, dakle dok on renderuje. Evo, balon ovdje nam je gotov, evo ga, imate uzgon, težina, imate da prikažete sile i možete da pustite balon ovim klikom na dugme ovdje kad završi naravno render. Evo ga, završio ga je. Evo ga, pusti balon. Kaže, balon je prestar ili pretežak, ne može poletiti, povećaj volumen. Razumijete, dakle, on vam kaže šta trebate da radite. Ja ću sad povećati volumen balona na
ovo i kažem pusti balon, kaže balon je prestar ili pretežak, ne može poletiti, povećaj volumen. Masa balona, imate ovdje, smanjujete, pada. Vidite, dakle idete lijevo desno koliko grama ima balon. Kažete pusti balon, kaže ne može poletiti, povećaj volumen. Dakle i tako ćete naučiti najbolje kako ova stvar funkcioniše. Ovdje imate još konstruisanje, dakle, ovog interaktivnog čarta, kažem, sve zavisi od brzine, ovdje ćemo se vratiti na onaj malo pređašnji, dakle, klip, radni takt, prethodni, vidite, dakle, imate prethodni, sljedeći, dakle, možete i manuelno raditi sa ovim, dakle, imamo helijumski balon. Dakle, možete downloadovati ovo kao file ili možete sebi sačuvati kao artefakt, pa da mu možete kasnije pristupiti. Dakle, idete save as artifact i on će vam to zapamtiti kao artefakt u ovom ovdje meniju artifacts. Evo ga vidite, radi sad, kodira to kao artefakt i moći ćete ga tamo pronaći. Ovo da malo duže traje, dakle, ovaj interaktivni chart opšte teorije relativiteta, malo smo mu dali teži zadatak i evo ga, dakle, radi nam artefakt ovdje i onda će sve biti spremno da kasnije možemo mu iz ovog menija artefakti da mu pristupimo. Eto, toliko za ovu lekciju.